kirekira nkimukwata akifiringa konkecha hati kibura tujengu stakeholders se ba producer ba presenter nibo kizibu itwe nakugira ngo umuntu w'abantu zo mukwaya naba namanya music nyewe music nkaba ningimanya n'iki nabe ninkora kandi nkora ki kandi nkimafuta kafuta kugira ngo no kupangira ngo naguruka na tomera hit najigwa muno Gen Geeon history ya Geeon kujo music from kugombo to kujo music then tutandikira music nkagitandike nyumaho imyaka mingi nyumaho kongana atandikira mu choirs ine kwa ina binyeshongora nayo bakana wagita divine singers but finally nasubire nayizura najya now ni makwishongora buri kimwe n'ikimanya industry n'ingimanya ito no tureba turi abantu abako bari ground uyimuke gerenti mutarwana mutakoze sebi kongiwe rumuno bagambera nkori abo kubakura ntari nti ugaho bene uhura ngo nanye ndi mu rehab okunywa maro go kubasa kwandoringa kuri tugakwiha urije kunywa maro ka syndrome baro kaje no zmogu no tungana no rwana no cyo kubasa and kuko bine management ne kuri meeting we bari munga orukundo bari NKORE MEDIA TV orieta jibare ne yatahungaro kuruga kasheshe kandi kusejesha ico rukora ne chamani tukisimira kimwe izini byanje ndi Zj Beazine Celeb Mbarara ejini NKORE MEDIA TV to operate injira umurembo rwambara kandi mu Western Uganda tukaye kugira ngo tukwereze ibikufa mu Western Uganda na no kugira ngo Uganda tujombeke na munonga industry ya entertainment nyundo kuba ni ntambura munonga kurugo bwiro buto atandike kusejesha abantu abakurenga imitware na n'icweka ba subscribe injira tubasima munonga offices zitu zijya haje kwa gopraza wano ushuma nga tax pack waikaho for our services no wano tukira tujibahereza erizoba twatayira stakeholder ningashi abantu abinita farire hango ribatira industry yitu ya Western Uganda twamushango muka kandi nanyi nejeno nanyi nduganye ne rwanga erizoba jeno twakwakira NKORE Media ninye nakira basiba digiti nyine nsonga amagara nibigenda mwe bari kwereziha ni NKORE Media butere mwe bari ninsima nimba ndiyo ndeba kumuriyo no promoting abashunguzo aburengero bizoba kumuriyo no mugamba habinte kwata ihanga mpuranisha mero kugira ngo tuni abantu kaimu akwasa kuja bakagira kibahingira industry amina jeno nani kushabo banzora musi abagizi bawe ramusi abarebi abagizi banje yona ho kubasa kuba no rebera channel ninga wararebera interview umuhanga ariyo nabo kubata international ni nimbakunda kandi nimbasima kumpagira urugo butwatandika pakanisha yese shongora akeshongora kaseno bakite chupa nimpura nazo mu vibe I feel good eita nyongere chupa reba no azani bakurize kandi ati nyoni nko nyomiza ginashangane onyani gunda nyo chupa umwaza yinda atayire no mana bakubikora ni bajangu uwo chakora bakakibwa none bajangu do not sell person under 18 onkaba kajuze kandi ati nyonye ne 13 years yeah so jeno actuation ngore chikatu abanyuka bije banywe mwenu bakabi bono jeno obwiro ubwona obutwamara takurebaho physically yes music yon tujachira ntujuhura otwire no tubarira ki mainly beni Mbarara concert but hopefully this year mwako gutakwire if all goes well nkukumfuteka teka ninza gukora concert and ubwiro bwinjo muri Mbarara tingo operating ramirimo yanje na ureba ngo besides music twinemera nije tukora so emeremo ndijo ngikora Kampala kuko bwiro bwinyi family yanje ya jambareba abona family ngire nakora bicere ngaranga kayo hano mu yanje kandi ngarika ngumuza mnimbahiriza music nkora nitwetegereza Gen Geeon twagaruka ko nyuma tukutandika music yitu that was a brief history of Gen Geeon history ya Geeon kujo music from kugombo to kujo music then tutandikira music nkagitandike nyumaho imyaka mingi nyumaho kongana atandikira mu choirs ine kwa ina binyeshongora nayo bakana wagita divine singers but finally
nasitubire naizura najya nawe nyuma kwishongora buri kimwe n'ikimanya industry n'ikimanya I need to be a commercialized artist, so na prioritizinga zo mu music yigite ya burijo kandi naza mu kintu nakikwasaganyage kurya 2012 ubu nashoze ikishongoro cyane cya Ohamire Aharinye biho nesha hezi abantu n'ikibihireza abanyarwanda yamana ikishongoro Ohamire Aharinye nubwo kubedishaha bimuka tukazo mu audience bakatera ikishongoro cya Ohamire Aharinye nushanga no mwana no muto no mukikuru no mugurusi nabasa kucishongora cyoyo nikakurica kabiri karyo mucishongoro ico echakuretera breakthrough kandi ukashango up to now no mwana zirwe 2015 batera ikishongoro cyaro nabasa kucishongora cyoyo agakodiyo nkabaka tarho basically nyine mbasagamba ha tactics tukozesa maybe twantandika feelings zo kubina that moment and how you capable to do that because we know tukatu wire bwingi bukushitama ukahereza ikishunguru time ukachandika twine kutigana sa muntu twine ki you young you fresh kongato wirobu uza kushanga wire oyine buki organize one bwingi ushanga nikutwara wire kuza kushitama kwandika ikishunguru penetrate gusuru cyo kurebera beshunguza benyine batera babugama ibishungu byo kureba kiza kizaho ibiro bushatu kizaho weeks shatu ameza abiri abahizire kindi so music abeshunguza tubagikireza time ko bwiro bwantigireza buri konke icyo nyoni nkitamunonga responsibilities zikuja tukazabeshunguza urugero kumukugendana umukura emirimo y'umukura bamu stress failures ups and downs ibyo nkana bintu bibasha kuretera umushunguza kushanga umwe atakora cyenyine cyabe nakora twagaruka music yitu Western Uganda okuje mu industry nabasa kutwaye mazina cyaguwa shanjero mu industry okajoti kunijire akuba itotwantujuka before your generation ntura generation ya Geeon ya Royd ya nabanda bijere ma before your generation karoba charity bachazi no basagamba kutwereza kishaniki ecyabe kiruhungirobwe tutakajire agiye gishaha yitwa utujero mu industry akubitu tukakura nitore bimwe mu gice mu game so tujana tukora research and following Geeon kana akora cyo bwiro hatu no basa kutwereza highlights akubana bakuturana babari abana batakuma history ya music ya Western Uganda kakitukuba twakufuna nchimanyisa ngutune oyine kutwereza echo kumanya akwantu batwafuna first hand information industry kuna gishangire nimbaso kugira ngo ikere stagnant, that's one move nabeshungu zawe barumu abingi bakani befa nk'abantu abamabaye bene groups uko shanga they have a group ngo gaba kine group unkakali strict and limited with few people ushanga ngwitwe we are working hard to work with these people when actually bobo inabantu baba bakora ki abo inaba kumanya nicyo kushangira ngo mbiro bo hakatari ukora bozi kora bo yabo iriho iyi kumanya yabo iri hitekeri kishungu cyogabo kufu na Don Baram na Dr. Shai kishungu cyo bakana bakitabata ibyo ni ukora bo indare biri mu burengero izoba by then ebindi ekeri ya chazi na charity akari omucyara na nomwana so tugwasa kunyiro tichazi ayine ukora bozi aside ezi yakoze nabeshunguza abandi tugasa kunjiro ticharete biriho bwirobu ayina beshunguzi abyakoze nabo kora bozi mbwiro bwenye mito tukuzo mu industry so abeshunguza abe bariho bakane befa honkabo konkani nsima ngo bakataho umusingi neitwe afutwa atandikiri so kuchira munonga nintwaro kusima kwa njari chazi because ombwiro obo akantu araho tugenda umushozi ushanga ngo no barata kuhereza sente ungatrist na kweza platform tukugenda tweshongora live kanjenda na Roigi akuba by then nkani ntura nawe shanga mwene muryawo unkenko kiburyo ko rajaza na atera hello Roigi origai umanya ngo ine kwirikanga kuza stage kandi yo categorize ni tutwabe tubanza stage yeah so nimbasima ngo nachicho bakachitukora konka what I did nyonkanye I advanced Western music industry kugira ngo generation yanjye
kareta beshongozi eja rage eja abandi music yahinduka cyo kurebera now music penetrating music ya burengero izuba now we have beat very far kira region zizindi umihangeri so icyo ni simra mukama kugira ngo nanye nyine generation inatandikire kandi nagikwata mukono nabeshongozi kora bozi zinkoze nabeshongozi umburengero izuba ningira nyikize gukora bozi ningira nabeshongozi ba burengero izuba icyo ni kiretwa umutima murungi okunda okufaya iguri ya industry yitu so I've done my best. Echina bandiza kubuza ntabwo icece nikakuryo cyakumwatira umukeshongoro echo akabatira umukeshongoro cha Ohamire Aharinye no kugira ngo obwirobwe ne byeshongore byashohwire kugira ngo hati no basa kubona ceshongoro ningo ndijo artist nawo wayijero mu generation ejo yiwaresere na basa kore ceshongoro but praying atebure kwato muntu mundo umutima nkecha hati kirekira ntimukwata achifiringa konkecha hati kibura tujengu stakeholders se ba producer ba presenter ni vote itwe na kugira ngo umuntu wabantu zo mukwaya naba namanya music nyewe music nkaba ningimanya n'iki nabe ningora ngani ngora ki kandi nchimafuta kafuta kugira ngo nokupangirira ngo naguruka na tomera hit najigwa muno I knew what I was doing so chucho ngije nifika twireke shongoro hit kumanya cyo gukora kumanya ngo washitamana producer ina kore iki kuchereze cyo shongoro bwire and the studio was nice yes so nakurikiye shongoro nacheze turugaho omuri Ohamire Aharinye aho jiyo naija kurasa hoti up to today ibishongoro bingi kanyine nindahira esweya kanyine jimpe kanyine no kunda mission neza hati kanyine maishiri korabo yanjye na Meva kanyine n'ibishongoro bingi bizini kurataho paka kuja kwikintu 2015 za mission a lot of songs still now obwirobu so far tujere kutukuruga generation y'ijoni ya resere mukatwistinga mu music yitu ikaba mu advanced tuja tuzo mu generation y'eresere ba Matt Henry ba Tipo na Rainejo Omega ejiona generation netembera generation yitu yitu so tujya ngo na generation etandikire cyayo no these are young guys that we've inspired and abakuzirendo bari kitukora kandi nabo kamangu wakora ikikushana kiti noza futungeki so this is the same generation aka music area okoshanguneyo kutera ngo nabato shanguneyo ko shongora ahabanyankore bari bonka notantira yimwijire advancement ito atirimo ikintu kikahinduka ombwirogwe orukwija nimpamya this promotion kaine entano saya hati akatala mu social media somanyi ba blog TikTok all those bikabitarimo tujengu ebo bintu byijire tine okubyijere ne byongeramo music ninga hine kinte kibuzire no ebe bintu biyambira actually music kwengera mu misho akoko kuza kureba nkato mu Uganda the most hit system zona nzirabira TikTok akireba shangu bishungure kire kwata batakitira TV batakitira radio but it's a hit in public through TikTok social media exemplifying the music industry can't by the so why bashara mukuru ansaba kawa kuransa kongo kwabo bine makago radio stations ukwera bya jumbantu they have to play your music right now Mbarara station niwe no support presenter Ohamire Aharinye yencha karichesho ngura TikTok chiro program you understand but demand ni muzam shange dijo Mbarara ni hata shahiz tachi no kubasa kuransa industry unless yana tamsente kugira ngo na TVs ta television nguru bya radios ta television nguru bya kungo hiri hecho media yonka ne basa promoting na music even utakozisena na radio stations na TVs but nazo ni biyetingwa and those abuko kuze mbanto bahansi no kiza radios bareba TV so kongati ati arweche chitukureba TikTok oshanga echeshongoro chaba hit akubachira bire nka TikTok atoreche shongoro nka baro oreba arweche sitting kureba ngomu yayi yakora chayenjaga atoreche shongoro nkicu ayiche shongoro chine message konkati kiragende kirazo mu public konka just cause the other generation erho abantu bakira buri kimwe kirukwisha
as obakiri funny and actually Uganda nibakunde bisiskiri nibatsigisibwe cyashongore kine message ekibonere bakura tiri cyashongore cyutakubasa kutunga muna any message but of which ekikwiretere ebyo no kurakurana kwa industry beats says kubazirumu lyrics says kubazirumu ushanga ngo people they don't care about the words, they care about beats, style, rhythm, yeah, ikiri ni training. So abanyarwanda nibagenda n'ikirwa ati akingambire tubanje ngo bagenda n'ikirwa ngo ncibasa kuba ncita the other music y'umuntu ari kuzamutima gwawe ukadifeeling ejo music ero cyo cyaratumye twaguma ntuzi nebyeshongoro nkebe byanye byabandeze okuzumbara nobasa kurugamo ushanje batatira kishunguro cya misa kisima kurana kimwe kunka kwakora concert ushanga abantu bijuri cyamase ngukishunguro ikintu kiba kitambwire on ground one on one kitambwira radio station kitambwira everywhere. The good song with good message with good production it will move kandi bitwaro bwiri kufedinga kurgaho so nicyo kurebera birya no kwija bija batera mu ikibiri ukwezi kumwe amezi abiri ikishunguro gikora kirgaho kunko ushanga ikishunguro kirungi cya message cya content nungi ushanga cyakora cyaguma yeah ko kugambe cyo nje nkore bijo tube tujya Mbarara City Festival akabanza za performances z'abana nkamukaga almost bona audience rigumegete kwijere chaza stage no vibe yatandikire ataho kandi byeshongore byeshongwire nebya 15 years back so ntimanyisa ngo wone music nje tumanyisa music yero nunje nebaso utaba popo konka abantu ni bana bajimanya netambura nezo mbantu abantu bajimanya so iwe ngajiyo neco kwabura aba bana abari mu nibijo mu ndongo edisha akuba ori legend kandi ry'umuntu wa advance in the music yitu ya Western Uganda bico kureta abana babari muni bija hati akuba tune ba truth twina abana aba ambroy abana ba Israelika abana abo no bahabura ngo bakore iki kwenda kuja ngo tugumize muna music yitere stronger kandi gumize muna penetrating ohireho icyo kugira ngo umweshunguza nenda kweshungura ayine kubanza kumanya nyinda kurabira aho ngaho ni style cyinyi kubasa ginyongo umweshunguza then yagikora agiremereho agikore kandi agikunzire with that passion icyo nikiza kumurabira cyo kurebera styles hati ni inje murengero izoba ibintu music igenze nehinduka kandi ikintu kiriyo n'ikinyuma icya kabiri no kuhabura ubutakozusabira garagara enjayi amarwaga excess imitwe mbyo kurwana bihabi ibyo bishisha kariya zabeshonguzi amarara bishisha industry bekwatije mu bantu bakwatije ba promoters baronde ba good managers icya kabiri music nenda sente na uri umweshonguzi umanya gukora ibeshonguri kumyo kuzo muri aka studio kazo muri kariyo kazo muri aka look for one song ronda yes ronda studio nungi zamukore audio yawe ronda kasente kawo kora good video eba kuzafuta TV umuntu akatera tari gukora kushango ino rucicerero byeshongoro bitini hukuze shango mwana nebyeshongoro 20 tine cikumanywa amahembe gende wachitera no wako wadije kwa after immediately no buko bamuhariza sente ahorana ndango achiye because naura icyari yo nahereza abantu cyane kuhereza yeah so but trying to kora good music good production and bata hemtwe it's enough for them oriya naza itono tureba turya abantu bako bari ground uyimuke Geneti mutarwana mutakoze sebi kongiwe rumuno bagambera nkori abo kubakura ntari nti ugaho bene uburango nanye ndi mu rehab okunywa marwa go kubasa kwandoringa kure tugakwiha urije kunywa marwa ka syndrome baro ka no tungana no rwana no cyo kubasa and kuko bine management ne limiting man tukomwe wano reka tugende yes kwemarira ukashanga uri nyamwegenda aho wenga nk'umuntu ninga bine banywano baba kubasa kubana bakwandoringa in case because I want to characters takushana yeah Zj do you know in management yeah in management nwajeta azon management azon music so far nubundi yuni nkora nabo na with a contract of some good years so I'm happy with them and we are doing well ekigamba ebyabantu bagamba kujanti
Geeon akareta Roy ya musika yes go ya are far beyond Geeon. What do you mean by far? Nagendera umwanya musically nayisho atkangambere buri muntu ayine audience bakireba kandi tukugira ngo ukunda naretsere nanka nyine gumana umbeshati numuhango nanye ndumuhango muri ngo gwanje bakireba ngakora icyo shongo na Chameleone. I was the first artist kurgumburengero zo bakora na best 3 mu Uganda nakora na Chameleone. Aha ati nyine nabandi abunkozere nabo hari izaba film music iriyo neza kuje akakora icyo shongo gukora yo kubanza iberi y'umushishi yagikora na Space Dan icyo shongo cyakwata which is okay bakireba ngiki kikuzura kurega nk'umushunguzi kandi yakira abandi yaza idea apana icyo kigwi yeah. We have to respecting as legends. We have our audience. We are still doing this business. Na sasa kuba ine hiteri zoba nyinshi karondije jini igwajini nyinshi karondije jini. That's how music ukura kura. Yeah, ntwetegereza Gen Geeon ochatore bari NKORE Media TV katwatayiraho Gen Geeon kandi ahimekesho nguretsya ekipa audio kwe ningisimye kimwe kutore bari NKORE Media kandi shout outs ninga big ups to my brother Martin Fashions kurugaha is a view complex. Thanks for having me and always starring me. Big up on yourself. Israelka is also an artist. Gen Geeon tuja kuganira mu nebikusinga ho munonga cause if this is your home at any time you want us you call us. Twagarukaho akiri mu kitambura ntuzagamba ko ache music yona ko netwata echapen njare Chameleone ko muntu wakoze na ukora botire ati kangambere kore birungi uriyazi mu rwe birungi ko byara imbibo mu itaka rungi usharura ebiwabirimo ngo cyo byara ncukora cy'isharura so echa Chameleone icyo ne kinarahanga barari umuntu mbyo mbantu akozere bibinjo abakozera abantu akozera bishumuza akozera abantu icyo nicyo kibikine kushashura so gravity yagambere kugira ngo kibeje mushemerire nico namazima so icyo nicyo kwega abeshunguzi bona abantu bona learn how to behave nuburabo inizina nuburabo innocent nuburabo inichikunga manyangu hariho humanity buryo buntu washanga utakibwini beno mango ni binji ranga nakweza umugisha cy'ubwiro gusa ko byajyata hano this is too much yeah so icyo nicyo kureberaho and haribona obwiro bw'enyuma 3 years back amwe muri Mbarara ninga Western Uganda tukatine ibintu byitu bya online TVs NKORE Media tujana na my brother Dim Swagatatu and NKORE Media and others have also came to join us. Iwe nureba ngo hine kumensa industry yitu kandi cyakiriho artists ninga badyo mu industry bine kutukozesa bati no icyo kintu actually mukozire kintu kirungi munonga and nibyo bintu bibinubura mu industry ya burengerezo so kutushanga hati twine these online TVs twine TVs zenyini twine social media platforms promoting abana it's good and nishabe shongozi bakozise ibintu ebi akubona bibayamba kandi tune n'ubutiyamba bari cyo kuzokuwa kareba ngo ubundi twine cyo kumungeraho no nyonani mbasa kwemera ngafutere simutaza ngam around Mbarara guys come we make interview so that's good nachireba so bine kugezaho nabo bahagire kandi mwe muhagire industry yanyu hagire n'inyankorero wanyu music neza ugenda mwisho tuneho chinto ekitwesere made in Mbarara. It is a night Alberto ninja numanya Alberto atwira hari DJ kwijere yatufikira twasharamu yatubuza ngo ntubasa tutakombeka industry twasharaho gukora night ekubasa kuplayinga music ya Western Uganda throughout the night kuruga 12 zo mwazo kuze zindi iwe made in Mbarara ece kintu no kigamba ukiwe nkejo idea no kigamba uki cyumbenta cyuri nachuraniwe konka it's a nice idea and I'm really appreciating umuntu uretse idea ejo actually ikintu cyo ngo nayendeza music ya burengerezo twatekunzire tinarije kutukunda fuchiro kutukuye kumwe we need to first value our own then ibindi bukurate akuba mugiye night into expecting tutere music ya Geeon
bafans be bajuhure tere music yo mwana muto Dion twafuna chance ya Mbarara arabe ho bariho a meeting aho bana ba inspire Nchirungi and I'm always there for them as long as one unyenda nontu kinye muntu agumire kutunga kanuba kubabe shungo z'abato ahari kubana nyindera na ntunga for advice for chat one on one for yaba inice shungura kwenda kukishoza kanje atukurikizamu ninga inice shungura mu studio kanje ati je mpurikizo mu cyeshunguru cyanje nya advising ninga nyongere mu ki ninga njirenta I'm there and I've been there ninda Gen Geeon ina YouTube channel kandi haroche shongoro tsi kandi generation 8 urumu ninga shi right now trend 8 urumu ne ya social media Facebook ine ndeba yo platforms zichigima hansi nengo ko takazi concentrate kuruga wire bwenyuma ibintu tukata kubimanyika tukatandika industry na nebyo shunguru butandikire kutandika ku yes kuta achanu zit cyamanyisa nguru twatandikire cyanu zit ubukirikare kuruturahari ni so tukata kubimanya butandikire kora ki kubimanya kubizamu kushanga commercializing yo YouTube channel waditereza n'izindi platform kumangu at least nizireta gasente buri abandi bakabariya sente zaitu bakuzirira byashunguru bi yeah but now we know nashanganye n'emitware 3 na kakaga ba followers banja Facebook then nashanganye ni n'abantu Facebook nanka YouTube neshashura and good kwani ndana endorsement senyinji company ya kurugayo nenda kwa endorsement nga Gen Geeon ebanzereba how is your following audience yawe neyinganete bakuza kuja ngo mazere bwire bukwingana ki but those companies mainly no para kubantu bakora as of followings mainly ni babesinga ha characters z'umuntu because no wasa kuburiya brand when following mpango and at the end of it all ushanje washishe kintu because ekishani cyo kutuma bantu kuriya nchisha brand yawe yeah so endorsement says nzija ahabwa characters zawe na how you blended yunkeyo blending y'umuntu n'ikintu cy'umuntu tukumarira ndebe cyeshunguro ine cyeshunguro cite chupa ekitwa twatandikana tukunga takamazere banzo tushongoremo ohamirari nabande bonna nabayayi agarahanga tiwe in love who just we no barebiraho nemishugugu goriwe Gen Geeon kandi niwe twinahirizo niwe twatahira omakage kandi tukija tukamubaretera abakutureba ari NKORE Media TV tuneceshonguro cye chupa cineho orunakuruma eceshonguro cyo kitugambireho kati na eceshonguro mainly kikurire abantu abacakaze abantu bine makasente ka umuntu nazo Mbarara gatugo bamuhereze no yomuhereze that's vibe niyo vibe abacakaze ina no kumbyara abacakaze bitwa so ikintu nikibane kintu tabene buzu so Geeon urukuba nakunda hate nakufuna nuza channel zanje nuza TikTok Gen Geeon official Gen Geeon official haro contacts zanje Facebook Gen Geeon general nochezayo then Geeon na page yanje contacts zanje zabo Instagram Gen Geeon UG contacts ziriho ngunu basa kuntunga in anywhere yeah tukutandika watujangu Mbarara tochiberamo Mbarara nyine yamaka ekonka emirimo mingi etari ya music njikora Kampala nakuba nyine business zinkorayo kandi nyine na emirimo ndijo ya office yinkora kandi ndakora mu Mbarara general ati tukuhendera ubugambo bwawe bwa muheru nimbanza kusima NKORE Media ukwehayo kurebeka ngo promoting ikintu eki mutamubwire bwanyu mutamamashitaga mutamusente zanyu and I'm sure abana bato bakubashishura sente numukikora because you have that passion so nimbasima ntene bugarikiro mwe bari munonga kandi mutaraha mumize mukora the same profession. I'm so humble today kubeta mukija mukampereza interview nungeri zoba kandi nsima abagizi banje ukumpagira kuri gaburi bakanisha so I bless everyone.
Yes, wero mununga wanatureba ari NKORE Media TV izina rya Beazine Zj Celeb Mbarara nabanyene Gen Geeon umwishunguzi wanyu omukundwa kandi omuture ni muhura ni mureba ni wanyu no witu w'abanyankore na Uganda yona n'isi yo no kutwariza hamwe mwakore cyamani abo kutureba till next time I sign out mukama nakora.